hadi asubuhi. Waimbaji wageni ni pamoja na Beatrice Muraimu wa Wimoseo Yesu, Jeff Samba, Alex Mutulu, pamoja na praise team ya ATG Chapel Machakos. Unapovuka mwaka usiku huo, lazima uchague kati ya kuwa katika uwepo wa Mungu au burudani utakapovukia mwaka, na pia anayekuongoza kuvuka mwaka ni jambo la umuhimu sana. Choose where the presence of God is rather than entertainment. Njoo na upendo wako kwenye mkesha huu uongozwe kwa mwaka mpya na mtumishi wa Mungu Bishop Lazarus Musyoka. Kenyatta Stadium is the place to be. Nyote mwakaribishwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tumia nambari ya simu 0714 888 066, 0714 888 066. Nyote wakaribishwa. Musaisia wa Rescue Times kwisila kisasa kicha Mutongo TV na ukwata weni anina uthocha uthaithini witu wakwacha kwa umuthi wi wachumwa wa muthia wa mwaka wa 2025 kondo wa mateina mumo wa Ngai twithayo na kondo wa chendi cha Ngai twina kitumi cha kumutungia mwe mubea amwe nise mwima sipitalini ange mwiawo mwimesie ange mwiyela mwiyove ange mwina thina mwina mabata ange mwina makwani membe wenu ange mwina kausia misi utesika thelangata. Lakini chama kila kinene piu na kila waile kumana nicho chama kinene ni kwithia withayo muthinsio ula munene thayo ni wa mundu amini maishani ma mundu ni thayo wina mwisho wina mbanga wina wonse unyivitwe wingiviwe chama kila kinene piu ni kwithia withayo. Ngai akinena na kanisa bukuni ya mathayo bala Yesu aneni asya tutikawie na tukathinike ngoni situ ni kwithiwa tuitonya kwa kwimakia tuikemakie kwa kwimakia tuitonya kuongela muthenya umwe kana tukatuma ucio umwe we ubakana wia na aine na asya mwi tiwa bata kuthonoka ngwa na thayu tiwa bata kuthonoka liu kondu muthinsi ula munene ni thayu na ethia Ngai nukwiwiete ya unenga thayu twina itumi cionthe piu cia kumutungia mwi mubea kwa uthaithi waitu wa umuthi ni wa kumutungia mwi mubea uisisha pala mwaka wa 25 wambililie na uisisha maundu ala mekikite mwakani usu uisisha nyanya emaku ala mautiite uisisha onandu anene ba Kenya na duniani ala matiitwe ni thayu uisisha ona katikati wa matuku 23 na kubika umuthi andu alo namwe matiwe ni mathayu menukite maendete shereni uisisha ala moiwe nangi omana yani uimana kila chabata piu ni uthayu na kondu kiu nicho tunenea muthenya wa umuthi na mbewa tutanamba uboya ni uthocha ni ukwata weni wakana wakatatu matuku 31 tukethiwa na mukesha munene piu wa ukilanilia mwaka baama saa kutauni Kenyatta Stadium baani bo tukumbania na tikwithia mukesha tutabanasia kana tukatabania na kikamba. Kwa hivyo hii mkutano ni ya watu wote, kabila zote, lugha zote, tunakusanyika hapa kwa jina la Yesu Kristo. Na ninawakaribisha, njoo na familia yako. Kuna usalama wa kutosha, kuna space ya kutosha. Kiwanja ile inachezeangwa football ina international standard. Hapo ndio tutakuwa. Kwa hivyo na malango gate zimefungwa,
hata usiku watoto wako na mahali kwa kucheza, yani is fun. Kiwanza ki kano na kenda usemba kakatsemba kanoe kathiuke kanoe na security boko ukeni na family sionde na muya Yesu aimwathima ina mukwata weni na thuku mimanga yala mukwata mwanyokeni wisingai atukoma na ciana ibathukanio. Uwa Mungu atatukusanyisha kwa visababu tofauti, na esa tukawa tuko kwa ministry moja mimi na wewe, lakini wenda kuna kitu chako Mungu ameweka ndani yangu na wewe ni mchungaji. Hii mwaka kwa neema ya Bwana na msaada wa Mungu nitakuwa nikirelease neema kwa all sons and spiritual daughters. Sacrifice to come for all sons and daughters whom we are connected in one or the other by faith. Come expecting to go home with great grace. Nimeona wengi wananiandikia, niambia Bishop, mimi nataka uniombe ile neema Mungu ameweka juu yako na itaka kwa maisha yangu. Basi tarehe 31 Jo tutakuwa na session ya impartation, releasing that grace. You go and transform where God Almighty has planted you. Wewe ukaliule balanga yukutumite nundu ngayo kila cia mundu mwe na yosa mumola wikite nthini ya mundu cio akuindistribute kundu kia andu mekibathukanio kwa undu kakosekane ciitwani ya Yesu. Amen. Ekaitu boye Yehova Ngai ula ucitwe nitei wendo na mumo nitoka mbe waku kutunga mubea mwiyai twinoko tunga mubea ni kwithia twina cindu cionthe indi toka kutunga mubea nundu wa wendo waku na matei maku no nene waku nocio ula mwiye utwikite nutwikite chama kinene cha kwithwa twithayo mwiyai nituona chuma wa muthia wa mwaka wa 2025 mateini maku mwiyai ni watu bicha twina vinya na twionze twina shindu na tunyibiwe nutunengie muthincio wa thayo kwa mwiyai isitwa yaku itawe na ikumwa Yehova tuikwatania ndeto yaku na boya ngoshandu maku ikausue ni kutunga mubea. Yehova Ngai waitu nitukuthaitha na tuikutaya na kukumia ni ciitwani ya Yesu Kristo asani twaboya na utunga mubea. Amen. Nienda tusome ibukuni ya Luka kilungu cha keli na nienda tusome kuambia musoa wa 25 tuiminukilia bamwe na kushawa kwa mwenye Yesu. Nienda tusome Luka kilungu cha keli kuambia musoa 25 kuvika musoa 39 kutunga mubea kwithiwa na ngoo ya kutunga mubea ni kindu kimwe kila andu machiosa kwa ubuthu na machiosa laisi, lakini ni kindu kimwe kikita ngoo ya Ngai muno pyu. Ona utena kindu umia edho andu ina kindu umia kuthibala be mundu akuikanesa na kumwia ni mubea kutunga mubea ni kwithiwa payi mundu wina resources ciake cia kwananga, payi mundu wina mbeca ciake cia kwananga, payi mundu wina nguo ciake cia kwananga, payingwa mundu wina liwake wa kwananga na wesaona mundu aunenga onethani kikombe cha kiwu kana suba wa kiwu bethia wanabata munene wa kuimanyisha kutunga mubea. Nundu ngoo ya kutunga mubea ni ngoo ya Ngai. Ngoo ya kutunga mubea ni ngoo ya kuonania kana kila wekwa ni chabata nundu maundu onthe masio ala wona andu maikwika andu asu makita kusacrifice. Mabinda maingi nutonyona mundu muthui kana mundu imali aikwika maundu manene akaunenga eshindu ciake. Payi mundu unenga na eshindu ni kwithwa ena nyingi kiukieleke ngoni situ
payi mundu onomwe unenga na shindu ni kwithwa ena nyingi. Giving is a sacrifice. People don't give because of abundance. They sacrifice to give. Undu wesao na mundu ina shindu nyingi manama bata make ni maingi. Na wesao na mundu ina tuindo tuini serious manyama bata make ni maini. Lakini kila mundu ebalawi shindu ila withi ya wanasho iyithi wasianitie kuyanisha mabata make. Kwa uona mundu au nenga umanyikithi ya wa sacrifice. Pe mutabani omwe wanda vishendeto ya ibinya ni athuko mimanga ine netenda ya muno na mina school form 4 mambo sie ngekale kwo na isa kwo na nusa kwo kwa ngalama yo na muthenomo tuinena mutabani osumama osumwene musi muthenyomo andabyambia Lazarus oyikala town kana weso kuthi pandu wona wi town wathi ukethia mundu na winywa chai, wathi ukethia mundu na winywa kiwu, wathi ukethia mundu na ikunenga liu onethe onyibite ata humanye liu su umite mubuko. Amen. Ambio mane na iwe si town ambako ekana no liu onakuthicho. Amen. Onakuthicho nundu anilesi cha long drop edhia ni cho cha flash, edhia ni cho ki connected na sewer line ya serikali ya county kana national government wakitumia ikibiawa wekala numbu withiebeta umaneni stima na yu ibiawa naambia nikana wikalene sanandu withi kwa mundu onethi andu afodi kindu kinene kuoka packet ka thiya na ethe andu ina ciania thiya piti yo bandu uo mayumusiusu we ociana yani imanishe kacha ya kwitha withi kwa mundu kaenda na ngo ya kumanai kila mundu ni wiwa muyo ekwa nesa onethia ekwa kaindo kanyibite ata na yumuye ngai atunengete binya wathai na muye ngai akatwiwi ati ingawa nundu ngai ndoneka mabinda maingi andu mayona pata wakuthimbe wa ngai na kutunga mubea na nikananga yatethia ngo situ atethia muthukumi wake omwe na amunengo njumbe na kombosi wathi washa noka kutunga mubea. Amen. Hallelujah. Na wathi ukwasha tulilikane kutunga mubea kana nalilikana kutunga mubea noka kutunga mubea ngoya kwa yusuitwe ni kutunga mubea. Hallelujah. Ngo situ susuwe ni kutunga mubea. Kindu chambe kutunga mubea nundu wa thayu, kindu cha keli kutunga mubea nundu wa palanga yukubikitie payi mundu onomo bikite balo bikite nundu wa biti yake, payi mundu bikite balo bikite nundu wa kisomo chake, payi mundu mushiwaku ungamite nundu indisciplinarian, payi mundu mutuano wake ungamite nundu wisi kwenda mukau na kukamanya kwenda muimeu ukanenga muimeu ndaya na keka kwenda mushiwenyu ukaungama muungamitwe ni mateima ngai ila wonao wetakana kakukayuka ni endo manyebe mushayungi heta mwana wake wa ndiwa kwe kombita ni endo manyolo kuona siana shaku ililikana taimu dhia wa mwaka majasya tu ya sheime mushi maimwiki ya shopping kana mayuka mushi mayika la nenyu ni endo manyekana be mushi wa sheyondu wa sheye na haya nesa kudhonokondu wa iye lakini siana shaki imuma acha mudhengi bayinda yonenga wenishana kwa wiku amatei mangai oshana shaku kwithe ya shina ndayanaku atabania na adhuku mimangai hivyo ni hivyo tuweza adhuku pio kudhono kandu alangi kumanyike kwa kuati andu asuona maamuka mutumia kibeti na siana kana mushei kana ashei na siana
na kila wachumwa na katikati wachumwa mayuka kanisani mayikalo matabiobo ti kukosa makosete mundu matabiobo na ti kukosa makosete kanisa musio makiti to sacrifice kuikala yungu waku nela mtundil nandu tulilikane ati ekaziana ila siaku bai mushirika osiaite nota namba kukwatia kauna shirika tapasa hundu wimunene ni kanandu kesho kengwa isatani ubu wa shirika ukune anduamwe wisi kanisa obwano wathu kumimanga otumia katuni tulani inatuo be ya shirika withi awamo kanisani lakini mai kanisani katesi yaku me kanisani katesi ya mushirika ongi wivo na mabinda maingi ashirika la trouble maker ala madhina imo methi ya maetete andu ingi lakini ala asio waile kwithi ya wikalite ya mundu meake 10 lakini daeta mushirika onomwe lakini be mundu ungi kibele mundu ungi fujo lakini mundu uswe fujo ukwithi akanisosu nutonyi kwithi awetete anu be wa 30 na akoma na mundu ena changamoto amutuma kwa pasa wake amutuma kanisa lakini azituma kwa sio maitumandu kwa umanyati obamwe na wonzu wake tuimanyisho kusisha udhamana wa mundu mundu ukethia no wone osio wa mundu no ka appreciate usio wake mundu sio na habitia mundu sio na endo mcorrect ethia ni woni osio wake ila bethi wana wonze wa muthemba wa mutabia kewa lakini ethi osio wake nduwona ona wonze wake wonene amukako sana na mabinda maingi muthuko myomwanga indie ndo wete shito yake atuiye kwa ing'ombe yeta wa muthuko na atu ya ng'ombe sio yeta wa muthuko wakila sio wa bingu ye indo kwacha wendete kuithia ukona ya tula mwithe ikakota wito wa mwithe kai muinga ukona muthuko akotu na akususha elika mundani na alika mundani asemba akuya katikati na kwambi yo ya mbemba na uimuati ayusemba aya kwenyu eulika kwa mutui waindithia iwethe awishi nuku kobuwa nundu wa muthuku na the akile binda yuta siana mekala mon discuss ngombe matata kuyethe na nyake ngombe ithosio ni kuete makwani ithe ekilia hindi ngombe su iyo ikunyamaishu ya bikamu sibala ya ungamayekamwa niyo yaongoza kwa kumya thia kwa ukethe ya museu ndetikila uthosha ngombe ingi tulivu onaite mengi umekula cha wendete ba ukona yako moka ukona pia bikisha si ukoswa te 10 si utwa wa nzoko muku nikila muthuku yo kituni nundu faida makitio soya ama manya yupamba na muthuku nundu faida wake ndiye nene na itulivu kwa ilandu moka methi ya mokite yani methi ya matunete ndaya kanisha toa ndo amathi umuite pa maikosete mundu matabiovo na ashirika aume ni mubea nundu aumbiti kila ndiuke pasa wenu onala onde mwili na family senyu kuya mishi kanotao mwithukishe programu ya kikamba musomete kisungu angina dhuku mimangai mekite theology asomu kwinye mena ministry nene kwinye lakini mwikalienze mwithukishe kilangu mutabia mwiya ya muadhime na noka kutunga mubea noka nitunge mubea mbe wangai ni kondu wa partners ya rescue times nina atabania pa bandu ba mithenya bandu ba miaka uni mwaka wa mwanza mungwete kroko nde utumia mbesa siakwa kuiba TV program ino kanitunge mubea partners onethi otuma shilingi 10 onethi atumie 50 kana watumie shilingi onomo onethi anili endwa noka kutunga mubea ni kuondu wa ukwati ya vision ila ngai wanengi ni kwithwa vision ino ngai anenga na ambia nitabia akamba ubo na ambia akeekana na kondu kwenda na kandwa kwa mataifa na kwa mbaingi chalo kiu ni chambililie muiwe 11 mwako haleluya kinu ni wachuma wakwa wakeli kumutabiobo niba Kenya itina wa udhi utabania
Europe, Germany, bandu ba muhimuhima na bado mission ni mbingi na sonde ishaitwe ni programu ya kikamba, yani niyo ishaite andu mekukuza makamiona makanena mapasa mo hakamwe bepasa waitu na hivi si utabani ya kisungu nakuni wasimunge watutumio kakilibu ka kisungu kanda kikemwe gutuma na atuma gukwata invitation yani kedhia naoka kula mwiyo banduma mutangu atakuoko ndidhia tubikite ba gutungi ya mubea munene station ya mutongoi vamwe na challenge ila sonde muisila na ini shubo wako nduithi ya musio undubo wako nduithi ya political mabindangi indemela abandu kuthi ingunite siasa ingunite chama chenyu cha siasa undu kila mundu hando kila numedhi wana direction ya kisiasa na kuthi ya bado no mumishe ni mubea Mutongoi TV ni mubea muona CEO muinasha ni mubea muona chairman muinasha ni mubea administration na dhukumi on the master station how many mubea nundu mundetheshe kubikia wito wangai na kubikia madhayo langa yunyubite mwanenga prime time kumasamu akwacha kubika saili mweya ya mwadime mandiko manena netina wa Yesu Kristo asyawa Biblia ya asyakana kwa mutumio wa mweta Simeoni na Simeoni ya mudhembi wangai hai mundu mulunga luna usuye beba mudheu haleluya ti kila mundu mawidhe anabeba mudheu ti kila mutabani withe usuite beba mudheu ti kila bishop withe anabeba mudheu ti kila muteo wa kanisa withe anabeba mudheu lakini maandiko masha Simeoni hausuye beba mudheu na hausuye beba mudheu ni wapoya na kuisuba na kuondu otangio wa Israeli kuondu wa woboshu wa mundu na aende na kuboya mutumia hakuwa no kuni wake mudhenyomwe pengine akiswani ayulu akukua pengine achenda ushoketune Biblia yasha oneno na keni beba mudheu na ewa ni beba mudheu ati Simeoni nduka akua utonete woboshu wa Israeli ewa Simeoni pamana mawisulala wisilite kila wititi anga induka akua tachonete na kwa niwe nilikebebane anguta biati kilobo yete mwiyai onedhia wimubinyie nduithi ukuota chonete nuthi kuona mwiyakia nishendeto yake nuthi kuona mwiyakia nishakila muboye onedhia wetelete miaka 3 onedhia boyetu banduwa miaka 5 itu ni bayidhia wanebi badhea kuichwa mboya ya mulunga luibota abanene na kwa uyani waibindekeania ewa Simeoni nuthukumite no lunga luo nutabanitio wako no lunga luo ukasubia mwikalile wako na wikalani wako na beba mutheu ewa onethia maundu mabuya nata nduka kuotonete kila waboi haleluya Biblia asya na muthenomwe wone undu maundu manga imakomana wasoma kuambia muswa miongweli na ili Biblia asya na matuko mathenge yaka na meania of chapter 2 verse 22 katusome musowosu na matuko meania makwithesya kwa kuyanana na mio ya Mose mambata na kalakana Yerusalemu kakanengano kwa mwiyai otondu kuandikitwe miyao ni ya mwiyai kalaka ume kakasyawa be kakeeta wakatheu ka mwiyai na nikana maumie ndembo otondu kwa itwe miyao ni ya mwiyai dumbu kana masui eli mama bui ata mwe Yesu yuone udunga yuthukuma ngainde tabies ndata bia Simeoni kana ikashiwe aye ona ndene na nake lakini Simeoni ye kwake waibeba muthuthe yakuya kithembeoni na Simeoni amukana athea na ukaibika kithembeoni okethia Yosefu na ethia Meli ethia Malia makwete kalakana mokoni mo mauka ukanengane nundeto yanga yasha nela kuyanie mithenya ya withesho na kuka unengane kalakana kwa mwiyai imagine mwiyai ikutethio isha na washakana kindu kila kinene okwa notonya kwika ni utwa Yosue athia akenze ni utwa Yosua akatwile matano mae ni utwa Yosua kanenge shitwa lakini Yosefu na muka wake Malia ona kutwika
mai yetu mai anake Yosefu ikimwana na meli ya mwitu ni mesundu ndeto yanga yasha kana waadhi mwana kana na muno kana kambe edi kana kaume yoba ngai aishe kauni kake aishe kauka kedhu wakake na kaile odiu ndendiketi wa kaile odiu nengano kwa mwea hangi matwa ya andu awe vandu vako mutwa ya mwea nas Yosefu dani dukatate kuando ya Yosefu na meli to nena ni na ando ima insideke yani ni vinda yo ya mbes ni ndio Yosefu watu anathe ambe ni ndi meli wasi athe ambe ndasha hingi lakini makwete ndeto yanga itaheta andu mamuika ni makwete ndeto yanga imakamana yoba ngaya unenga mwana onethe wakeli kana wakatatu endo munenga ne kwa mwia na maandiko masha na tondo kuandikitwa mia ni ya Mose medeshe na theni mia ni ya mwia. Hallelujah. Mia ni ya mwia kana andu wona mwadhi mwana kana kuyanana na kiwango chenyu chokwati hedhi ya mwia dhui mwaile okuwa ngombe yu nundu value ya shindu ibindesu kuya imbesa na shindu sha value wa undu ona mituke otusoma tukuintroduce business education standard 4 oba 80 ila mo yunali education ukuintroduce wa twewa ona umondu kila mundu nishikana ila kutambesa itambito mbika medium of exchange dhahabu tanambo tuika medium of exchange andu makunaki nducheta wa barter trade. Hallelujah. Edhia uenda mbui na kwa nina mbemba tukuiwa na mbemba nikiwa sibike kiwango kina ni equivalent to mbui andu makuwa na shindu kwa wibinda the atene nundu kuyai money nambo mika medium of exchange kwa andu matumia shindu kwa ndu na maandiko masha edhiwa winjela nene piundu na kindu udhia mabui yali kana masuyeli mebui na Yosefu ainja Yosefu wena meli matiai kindu na andu madhina Biblia yasha makuye mabui mama ndio ndendiketi Yesu amu nikanoma nye lebo yoyo kwati nikanoma nye ona winja uchandu ukwitikilia kuleo tai ngai undu kukuona ngai ni kukubingwa ngami omo maku yakalakana na mashime boy maku yakalakana mabuyele undu mayingwa mbui mayingwa elondu mayingwa ngombe lakini maku atamadho mangai nela mavikie na ake Simioni abika maandiko masha ila wakwatie kalakana mokoni ako kililie yulu na asha mwiyai ningutung asha mwiyai ni mudhukomi waku no adhi na muwo nundu ninoona otangio undu ninoona uobosho undu ninoona kila nituani boyete asha mudhukomi waku no adhi na muwo anena ndeto shaina pinya meli na Yosefu medhukishe nata na amina asisha meli na amuya mwana uwaku uwasha kana kama etenande indicate kakedhu wa uona nyo wakubaluka na kukila kwando ingi katiwa Israeli yani na ukedhu wa uona nyo loka nene wanaimu no piuni andu yani kasha wake na mithenanana Simioni wa meye Yesu akaumangwa muno akanene wanaimu no akabudhi wa muno na amuya na wemnya wa mwana ubanga ukatonya ngoo yaku nikana mabuanwe maswani ukibuane kiswani uchandwa inge hona numatana ambokona mukena 80 days niyo Simioni ukumea mutapitia kwa moto sababu ya hii mwokozi umezaa na kaambiwa huyu atakuwa ishara itakayoongelelewa vibaya sana atadharauliwa sana ela amini onena ndeto isu bandiko masha Yosefu na meli masani wenila ndeto masenga muno mola nilisu ndeto siya muthemba mwao maete mwana indication na mabicha ndeto ile beba muthi ukunengane ni ndeto itena moyo kwa mundu
Musa wa 34 na Simeoni amathima na amuyameli inya wako ni wene kana kayitwe kethwe ubaluku na wukilo wa ingi ma Israeli na wona nio ula ukakana ni wa muno na ubi ukatonya ngo yaku ni kana moswa ni mwango nyingi mabuenwe. Haleluya. Kindu chambe Yosebu mena meli matwanie menja ila mabikie nyumbani ya mwia Biblia asha Simeoni amathima. Haleluya. Wishi mabinda maingi andu imaeta ngui yani wangai ne laithu kisho mutabani omwe wa Tanzania iwendekete muno na andu alama thauka ndeto ya ngai ona no ukanga ku Kenya na muthenyo mwine wi anena ta muthukumi wa Satan ndananena ta muthukumi wa ngai. Asia ashirika ethia mushirike ndangali ndaileo boye wa ibasta na Asia mabasa momenda ngali makito sangi wanashirika. That was a very stupid statement from a person purporting to be a servant of God. No mubaka tuimanyishi uthima ndeto situ tio mubaka unene tio mubaka tikwithia wanena kindu cha tani thiandu kana matheka ukiongea neno la kinjinga ambao ina kenjeli madhabahu watu wakifurahia haimaanishi umetumia Mungu. Akasema ikiwa pasta wa kanisa akihitaji gari anachangiwa ananunuliwa gari, mimi sinjawahi changiwa na namuamini Mungu nisiwahi changiwa kununua gari, lakini nimeitwa kwingi kuchangia marafiki na wachungaji wapate gari. Bwana Yesu asifiwe. Na washirika na mchungaji ni vitu mbili tofauti. Ni kama vile watoto wakiitwa na mzazi awaambie mimi nataka ng'ombe wa maziwa tuwe tunakamua na mama yenu hapa. Bwana asifiwe. Watoto mkikusanyika kama mmoja na uwezo mtakusanyika mseme ng'ombe ni wa pesa ngapi mupate ile iko na maziwa nzuri ni 120,000 ikiwa na mimba. Mko wangapi? Tuko 6. Kila mtu kwa hii period leta 20,000. Mnachanga mnaletea mzazi wenu ng'ombe. Yule mzazi atakachowapea hata wapea ng'ombe, hata wapea pesa, atanena maneno ya baraka kwenu yatakayo watangulia na ifungue milango. Limidiwe jina la Bwana. Yale maneno atanena yatafungua milango. Ukimpa mzazi wako kitu akinena neno linaleta. Na ukimpa mchungaji vitu vyako, naye mchungaji maana anakufundisha vitu vya rohoni. Paulo anasema ikiwa mtu anakufundisha vitu vya rohoni, anakushirikisha vya rohoni, mshirikishe mali yako iliyo halisi. Kwa ube kibadukani cha pasta na mshirika, pasta be mumo wangai, usutongoje kanisosu, na mumo wangai, wakwasha, umuya, ukakwate ngali, ukakwate kideka, ukakwate nyumba, na miyomoshi ukwati ibingu kasindushi ukwata. Lakini mshirika ndeyo pasu, hedhi ashike makwenda pasta wona nyumba, maili omuya nyumba, kanama kamwakia. Lakini wadhimo wa mchungaji withi ya wiki tuende tonisha uhimi wake kila wane na kula kuyana make mabeba kitwika wadhimo kwa utawiwethe wisinezoi mutabania wimuthuku miwangai sui andeto sio tumanu. And I'm sorry nundu wimutumia lakini nduna nena tamutumia. Wewe ni mzee lakini umeongea kama kijana wa miaka 18. Usindanganya washirika, maana hiyo ni shimo unawachimbia. Unawachimbia shimo. Unawachimbia shimo. Washirika kununulia mchungaji wao gari. Nakumbuka nimesema hivi, sinjawahi siku moja. Na naamini Mungu anisaidie nisiwahi. Lakini ikimpendeza, nitaipokea.
Lakini kusimama kwa madhabahu kama pastor useme hiyo ni wizi, si wizi. Wewe ndio mwizi, wewe ndio na misilindi watu wapoteze connection ya baraka za Mungu za kiroho ameweka kwa mchungaji wa hao washirika. Tunaweza tukapenda excitement tukapotosha maisha ya watu wengi, na tutaulizwa na Mungu. Tutaulizwa. Nimesema shukuru Mungu, tangu nianze kuendesha gari Mungu anisaidie, sijawahi changiwa na kanisa, na kuchangiwa si vibaya. Huwa tunapanda vitu halisi kwa walimu wetu wa kiroho. Haleluya. Tunavuna baraka za kiroho, then hizo baraka zinabadilika zinakuwa vitu halisi. Zinakuwa vitu halisi. Social media, a preacher who wants, mhubiri ambaye anataka tu hawe tu anapendwa na watu kwa social media. Pima maneno yako. Maandiko yanasema tutatoa hesabu mbele ya Mungu kwa kila maneno ya upusi tulio yanena, yakapotosha watu wake. Ya kimombo inasema we shall give an account for every careless word we ever spoke. We shall give an account. Tukaumia otalo Samueli ila wa maadhimie adwazume ashoka utwika njia yingi. Haleluya. Na maandiko masha na maamina manenga nekalakana kwa mwiye na maumia ndembo. Makanenga ne kwa mwiye na maumia ndembo. Wakatoa dhambi kwa Bwana. Wakatoa. Yesu Kristo alitolewa dhambi na wazazi wake walitoa sadaka kwa Mungu. Yesu Kristo akiwa Mungu, sadaka ilipatiwa Samueli, ipatiwa Simeoni na akaipokea. Nila maamini yo maandiko masha paima mongiba uweta wa An ekalia subia witu wake, na atwa wa Biblia asha ekalia na muume miaka mwonza na muume akua, na itina wa muume akua An ashoka Biblia asha ekalie endiwa pandupa miaka miongo nyanya nena. Kwa utuosa miaka mwonza tuongele kwa miongo nyanya nena yuka miaka 91. Na Biblia asha kibetu yuki kuite kibetu yuki no kuwiano kia uma nyumbani ya mwi kaluni kikiboya na utia uya muthe na no tuko kikuisuba Yehova ni kuondu ikienda kwa no tangio, ikienda kwa na mutangi kwa uche kalie maisha mamboya kikisuba ni ambaye laingi ikono tangio. Nela wonie Yesu Kristo aetwe. Amina. Simeoni amina utunga mubea muswami ngwe 3:3. Na baba imwathani mundu muka ula weta wa Ana mwitu wa Vanueli wambaye ya Aseli nake aimuku muno, na niwe kalite miaka mwonza na muume wake itina wa witu wake, nake aindi miaka 84. Ona ndauma ikaluni akithaitha na kutia kuya na kwisubana utuku na muthenya, nake ooka kabinda kau amutungia ngai mubea na amatabia onthe alametele wobocio wa Yerusalemu ubo wako. Haleluya. Amatabia amea ala onthe mwikala amwetele utangio na wobocio wa Yerusalemu, ala mwikala amwetele utangio wa siana na wa misi yenu. Amatabia utangio ni wo amea yugila ninesubana ni mbiliasya aimwathani. Lakini ya mwathani ekalie na muume miaka mwonza, na muume akwanga inda amunengo toa wa ingi ngai amunengie muiyo wakuboya na kuisuba na kondu wa wobosho. Honu ula wisuba ni ya wobosho wa mushi waku, nula wisuba ni ya wobosho wa siana shaku, nula wisuba ni ya wobosho wa kibeti chaku. Wi mundu onomwe wisuba ni ya wobosho wa muse waku, pe mundu wisuba ni ya wobosho wa nduwa yenu, pe mundu wisuba ni ya wobosho wa kaundi yenu, pe mundu ungamite mwana akisubana kuondu woso wa kijinji chenu, pe mundu ungamite mwanani akisubana kuondu wa ubonocho na woboso.
Ngai atutethia tuikahatie nzia ciake nundu mishie kalete na ndu maumishubania satani nusumbika misisu na iwananga mathayu mandu hacia yamwe onanda sacrifice kuboya na kutia kuya kondu akana kake. Tulikite mwaka wa 2026 handu angi kila metelete ibikio saa sita matuku 31 sio tuku masembe mauite mbumazitie mwaka mweu na moosio kama akome. Lakini be musingi mana ya kondu wa mwako la wimbewo na mwa maitha menyu ima programi ya mishie yenyu, ma programi ya biashara, ma programi ya wea wenyu na mwe madhoishe ngombe, ange madhoisha mbui, ange madhoisha idheka maasha 2025 andu asu imana atambishe bala mataile ni utambia na maima umia sacrifice nene dhambiu nene kwa mwe kana kwa mundu mwe ni kana mamu kwa midye nenyu bandu ba kumila mbewa mwenye na ndembo siya kutunga mubea nundu wa maundu alona mwikie mwaka mudhu nundu ila tuatunga mubea kuundu wa maundu ala tuikitwe tuqualify ya kulika wadhimola wimbe waitu hindi ila tuakosango ya kutunga mubea tubinga miyomo ya mawadhimola membe waitu kadi tungilile tuakosango ya kutunga mubea kwa maundu ala tuikitwe na tikutunga kwa kanywa mudhi hakuna wibo nisi wibo akamba twaeme kada no tunge mubea akanywa mudhi ni mubea mwe ngwazi ni mutungie mubea ngo yaku ina kutunga mubea nduthi ukanyumushushu waku nyumbesu yaku maishani maku wakosa kindu ukua ukatwa nyumbani ya Ngai ukakosa kindu umisha mwiyai. Haleluya. Ukamwea mweya indembo eno kakutunga mubea nundu wa 2025 makawala wimbikitie mawishilalo nengi kula umbono kishie amaidhala membukilile mweya na wanengo makilia vinya nooka utunga mubea maimala nenziwe ni amaidha ndana habota nooka utunga mubea undu mweya ininoni andu maibinga biashara sio andu makenuka ngona andu mabutwa uya lakini mweya mateini maku wangwatilila wandu mililia mateini maku mweya noka kutunga mubea noka kwa shani mubea kutunga mubea nundu wa maundu ala madhelu kunenga kukilia challenge ila shimbe wa kubinya nundu amaidha ila matea miteo kuyambe waitu na itu tusheshu tukitunga mubea nundu wa mawiko mangai na kenga ya tunenga enziengi andu hoi ila maendie maona kalakana Yesu makadha idha mamina kukanenga dhahabu no bumba na manemane mandiko masha mumi lila ninga indotoni mewa enda ikwenyu na nziengi mwikasho kelela nzia mukie nayo undu elote ena mubango wakua ulobu anasha mibango elama idha mabangi esi anasha kuno nebu anawekata nichautwa ileka nikanapitimbithi shama idha ibu anwe ila aidhi ilama umelelo ni mulaika mayao mianzembo matungia mubeana kanywa menuka mayata bwe ninga ikakwa kana kwikundu kutetwe lakini andu hoi meiwe manza inzienge. Haleluya. Ngai nunenga mundu kubonoka ukethia lelu ila matete miukwa Ngai aikuisilia nzienge kana isathi ila matete Ngai aikuselesia mapinda maingi la wona uithi savali uithi chalo nokona waselewa ndukemanyisha kulalamika mapinda maingi Ngai ethia aikuepusha na the appointed time of attack. We mutange note mutangie ethi anduo wa conscious yaku Ngai nda leo nena naku akaunenga mwana wa kuendea kana akakuyanduka ende hata mwiye Yesu mamoka kutunga mubea hendwa tukuiwe ni mwiye mwaka wi mumu mwaka wi nakau mwaka ambapo mosile kapati moya makuweni wakubi ukamba uonze mwaka muima andu maina aketha lakini odruthi na ndethiki moya yatukua. Haleluya. Obomite moya yatukua na muno programu ya Rescue Times hii evangelism okuthukite ndu kuthukite moya yatukua. Nyeni ngutunga mubea kwa Ngai ni kondo wa kutuiwia tei
na ni kuondo wa kutusubia na ni kuondo wa utukitia na ni kuondo wa utulumelelia onethia wimu wa wina thayo na ethia wina thayo pena wikwatio wakuboa. Amen. Paye mundu muwau ukusa atangivite hapa utatulikite ngo ndu yamba ukwa na mwakula wisilite ndu isa kubibyo kaumina anilesi we mwene weke kwikwatia Ngai katikati wa mwaki pala bena kwikwatia Ngai bethia wanakukilia. Haleluya. Shadraka, Abednego na Meshaki mekiwe mwakini na kila mundu aishua onde ni meobya lakini matana ambodhongwa mwakini meye musumbi we musumbi ikalatene na tene lakini kwa kukuma nikiati Ngai ula tuthaitha eno tonyo wa tutangia kuma mwakini wako na ae mo tutangia wetu yeko muthaitha nela mekiwe mwakini Biblia asya ndi ila mobeto asyo makanda asu mabie na naume asu mambi yote mbe abu mwakini monekano matembete bau mwakini yani pe mumo Ngai ukunengae kondo wa mwikwatia ukatembela mwakini ala ndema oshaishemetele obye makwithi ya ndubya na Biblia asya musumbe iketea ona ndwana na eta nene alama mutethe isiku ichama kulia tie chandu atatu mwakini uwa kananu no musumbe asya abua mwana wa Ngai. Haleluya. Abua mwana wa Ngai kai wathaitha Yehova Ngai ni utuma mwana wake bau mwakini makwicha na monekie makitembea na musumbi asya ameta maume na maandiko masya mauma pai mundu nzui yake yabite pai mundu ngwa yake yabea na mayanunga syuki nundu wango sya kutunga mubea na kuikwatia Ngai unconditionally kumwikwatia Ngai unconditionally yani kwikusiona kwikuthuku kumanya Yehova niwe Ngai waku na ae makwika ni kuotayo wake na eka ni kuotayo wake tukatua ndini yake tukalumania nake tukakwata madho make tukaluma ki ndini ya mwe tukaluma ndini wa mwe mwini umwa wadhi sitambo tuika biashara ainie katika tenzi za rohoni na aino mawadhimo ala twinamo ni maingi mauma kwanga tala onde umwe kwa umwe ukasenga muno undume yana yuthina ni kuleo tala umwe kwa umwe mawiko mangai nicho tuko sango ya kutunga mubea na noka tutungie muye imubea tumuye muye ni mubea siumwa 50 na ili katikati ya dhiki na mateso umetushikilia katika magonjwa umetushikilia katika uhitaji umetushikilia toka kutunga mubea na tio mubea wakanywa kumumisia nzembo sya kutunga mubea kumumisia nzembo sya kutunga mubea unekalie sibitali si umasiana meyana methenya yana nandu meana munekalie wodi mwenamo au ye kalanga uko na kitanda chake cha thiukwe no yasya nata next chakiliwa uko na kitemundu ni wathi mukasafiri nandu mwendete savali amuokethwa ngalini swika kwata mbanga no ka survive yani ukethia kabisa siana shibibia maskulu siana yuwa wa maskulu ingi ikuya anjali nisumete maskulu mwenye yako ati ya siana siyako kana kauka kasoma kuma form 1 mpaka university hangi makuye ya primary siana siando hangi mwika kuya secondary ingi university
no ni kio chuma ki pain nene muno o mwanafunzi mwa bandista oyi abakwitu maendete concert ba Nyayo Stadium ndana akinwa ningali lakini ana akinangiwe nandu maipambana ulika balaba na ine yao akinangwa akwa. You could see the pain on the faces of parents, pain on colleagues, pain on family members. Amano suo moya manenge okiakisa kindu kiwo mono. Lakini mabinda maingi tuimanya how precious is life, lakini tuise how devastating is death. But we don't know how precious is life. Death to us seems to be more weighty than life. Ukethia usio wathayo tuiwona, lakini iya sala yake ku nitumiona. Isa wakumwia mwia noka kutunga mubea na tutana mboboya nienda wose zembo ikitumi ya kutunga mubea mwaka muima usuyo bangaiwa ukua unyibuni au lomelelia wingini au lomelelia kila umwe ala meba kanisani ala mwiba umeshi ala mwichaloni ala mwimuingo kila mundu withukisye ubohu na kila mundu ikomana na ubohu nienda utalekuma 1st January to 31st December na ukisisya mateimanga inosio wangai thayo ni wako na nundu ngai watu nengi okwata ni ya kilunguni ki vani watu kwete nzembo cia kutunga mubea kanisa u wa bahati vini siethe ya kanisa itatu no inya ve kanisa physical ve wa Facebook ve wa YouTube na ve wa TikTok. Kila mundu kanisa ni ula wake. Nienda na mbesu ebu screen ni 0714 888 nienda na mbesu wasi umundi onethwa nutitwe ngumia nzembo kila wachuma umundi nienda umia nzembo ya kutunga mubea kondu osubi wangai kondu wa mateimangai nundu wangai umbukitia kwa maitha makwa nenda wose nzembo esu yaku tumishimwe ai pinyani wake na mate tuitunga mubea duko na wachuma unge wa 2025 mawachuma ma 2025 imathela onde kwa mwakosu wa mawachuma ni wathela ambaye kana mithenye ili uni wa kwambililia na wakeli na wakatatu lakini mwaka ni wathela toka kumutungia mwe mubea osanzembo isu shaku nienda witume na ukwiatisha message ya kutunga mubea you ti prayer request umundi nienda usoma SMS cia kutunga mubea umundi tuyamba ususpendi mabata na mathina tutunge mubea nundu pe makawa mwe makila webinyi kutunga mubea pe maumu amwe mathayo makila webinyi kutunga mubea pe mowau mata with stand go ina kutunga mubea ukatunga mubea mathina mamushi makathela kutunga mubea kauka ukatunga mubea ukona ngosi asiana cia kucialiulwa nengai ikacokea aci ko kila ngwenda message as many as you kumia thembo ya kutunga mubea please nina mwisoba umundi kama bata tabia mwe mwe komana no bata kila ngutuma ba nienda utuma message ya kutunga mubea nienda usoma mawiko alanga yotwekete mosumbi mwe yaiwaitu na ngai waitu nitoka utunga mubea nundu wa wendo waku mumo waku nene waku no theu waku ulotwonete mwe nutubwikite no katusubia asa nitutunga mubea nundu wa weke wanai nitutunga mubea nundu otangio nitutunga mubea nundu wa muthinzi wa thayo nitutunga mubea ni kuondoa kutulumililia muikioni chonde kila tui na chona chonde kila tui
mwiya ichumite kwaku. Ngai waitu na mwiya waitu osanguma na ngatho osotayo ni waku. Nitwenyivya mwiya inoka utunga mubea nundu wako nokianisha kila wambathie wandavisha wambia mwiyai na atabia andu makwa ubo waku kwa luka ya kikamba ukanduma kwa mataifa angi ukanengane kwa mbai cionthe cia dunia na mwiyai nitunga mubea ninoniotie ka mwiyai kuokoni kwaku kula kwivinya nubingu ye miomo minene na miomo ndaaswa ni athayuni wakwa kana no ivinguke na mwiyai kila kitumia uwiania undu wana asanetu asa ashei andu alao ndema support ite kipindi kicha Rescue Times ala matanoa ni kuungamana woni ula wanengie mwiya inoka umatungia mubea na noka kutungia mubea ngai wako na mwiya wako mathime noka kumesubania kwaku shindu ila matena sho shindu ila mamandana matia kwata ni kuondu waku support uya waku ni na ile chakwo mwiya ishitwa ni ya Yesu Kristo makawala maukitama nenge kukilia ama idhala mamokilila mwi mabindithie ishitwa ni ya Yesu Kristo. Yoba nitwenyivya kwaku yoba ninenengane kwaku mwiya imalumililia mwikioni no kingi vyokwati wo inathima indosho inathima shana sho inathima mitwano yo inathima miunda yo inathima biashara sho inathima mawiyamo na mwiya yona katikati wo vea thukumi maku alama tano wa muthenyono Mungu atakuoko mwiya mamia unduma sho bingwa mbuthi shetu ni mwiya nabo ya nundu wa nzembo ila tukumia utunga mubea mwiya nzembo shwika bingwa mbuthi shetuni no chono sha uadhimo mathayuni maitu ngoni shandu maku mubakama we ni bakuikia ina utungia mubeana nina unenevya shitwa ni ya Yesu Kristo asani twaboya na utunga mubea. Amen. Wibuna ndui mutangie boya mboyeti na kwa shamu ya Yesu nina umbula na ishi yakwa bekea mavitio makwa andika shitwa kwa ebugu ni ya thayo peva muthe wangai na udho changoni yakwa ungwate kuoko no yenda nyanakwa shitwa ni ya Yesu ninaboya. Amen. Asa ninaboya ni kuondu wa kila umwe wa umbula na ishi yake Yesu wekeo waku ni watene na tene mwiya itudhambie na ndakame yaku no kitwekea na isitu no itunenga kitumi cha kunga molumuni taiwa nenebwe no ikadwa nundu imusio wimwiya iwetu na winga iwetu ni wailete kutaiwa no nenebwa anishitwa ni ya Yesu Kristo asani twaboya na utunga mubea. Amen. Mwiya Yesu amwathime na akimwikanisa na tafadhali wakatatu kwambia saa 12 tuithia tumbanite ba Kenyatta Stadium masaku tuithie mu promise tuika mu entertain. Amen. Lakini itukakomana na mwiya. Amen. Baiketho entertainment lakini baketho na kuthaitha na iba ketho kuneno na ituni ngai na tafadhali uyuka na kuisuba pitilo bandu soko manza kibendela cha Kenya manza kabendela onethia no kalaka nini ka futi umwe ukanako nundu tukethwa na session ya uboya ya Kenya mundu wonde ukwendea nzi ya Kenya usio tafadhali ukaba stadium nitukesuba ni andi yitu nikanekethwe na muwo besi ndungai unanda bisi itenzio ya Kenya 2026 na tuenda kuisubana na tuenda kutegwa mitego yonde ila maitha ala menza wa Kenya na ngimendini wa Kenya mabangie amwe ma Kenya mwaka ula tuendete mitesu tukamitego ashitwa ni ya Yesu. You may never know ni withi aneo muse wa kwikiwe utetwe kibeti isiana anyanya emaku ndukatate kupusa ukeni tukilie mwaka withi anuni wangai kwacha entertainment sirio siende no uthi ukentertainwe lakini ba kukila mwaka mwana kuisubatini wangai ithiwa presence ine yangai mwiye ya mwathime tiko mani wakatatu saa 12 cia wio muvaka wakana kwa chakioko va Kenyatta Stadium. Amani ya Bwana iwe nanyi.
Amen. Bishop Lazarus Musyoka wa AATG Deliverance Chapel Machakos anakukaribisha wewe mkaraji wa Machakos pamoja na vitongoji vyake kwenye mkesha wa kuvuka mwaka tarehe 31 Disemba mwaka huu uwanjani Kenyatta Stadium, Machakos Town, kuanzia saa 12 jioni hadi asubuhi. Waimbaji wageni ni pamoja na Beatrice Muraimu wa Wimoseo Yesu, Jeff Samba, Alex Mutulu, pamoja na praise team ya AATG Chapel Machakos. Unapovuka mwaka usiku huo, lazima uchague kati ya kuwa katika uwepo wa Mungu au burudani utakapovukia mwaka, na pia anayekuongoza kuvuka mwaka ni jambo la umuhimu sana. Choose where the presence of God is rather than entertainment. Njoo na upendo wako kwenye mkesha huu uongozwe kwa mwaka mpya na mtumishi wa Mungu Bishop Lazarus Musyoka. Kenyatta Stadium is the place to be. Nyote mwakaribishwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tumia nambari ya simu 0714 888 066, 0714 888 066. Nyote wakaribishwa. Ino ni Mutongoi TV. Mwaka ni wadhela na hii mwaka tumina ine style kuisila Vuka Festival 2025 na ila ni sherehe siumbanetwe ni serikali ya kaunti ya Masaku, ungu wa utongoi wa Her Excellency Governor wa Vinyandeti Mbewa atani thiamana atatu Meki Wanzani, Willy Paul, Nadia Mukami, Fari Athman, Nona Moama Gospel, Stella Mengele, Zipora Eric, Steven Kasolo, Jesus Mielo, Cecily Mwakali, Phyllis Mutesia, Chris Ndone. Oh yes. Ikinyane iya mpenka ni mpange itongowe ni Chaume Boys Band Kativoi Ola Mwene Makinya Kidhungora Maima Mwene Kewa Superstars Olanda Kitali na Aini Angi Kuma Ilembeta ya Ukamba. Sherehe ya umina mwaka no emwe Vuka Festival 2025 matuku miongo 3 na emwe mwini utu wa Disemba na nivaya Machakos People's Park kumasa inasi ya kioko nginya che Maleu gine alama kienyeji ndumene kanywaji sikedhi wapo kwa winki twina crossover fireworks. Vuka Festival 2025 Tokile inengo Twaile biasala na oingi tuidhaua na kudhote mwaka imwe mwaka wangili ile na miongo ile na dhandatu. Kumava Mutongoi TV na Mutongoi FM twimwendea kisimisi kisio na mwaka mweo mwailu wangilile na miongwele na dhandatu. Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mbaito ando maito mama sako nienda kwa samwanyo nemo wish kisimisi kisio na mwaka mweo musio. Mbaito evinda ye ya Christmas nevinda ya ndo kwesa ni abamwe na ndo kwendana na teisisia ona andwala matena chao ya tumete tuyeimwe namo tusherekete bamwe na nikulia onde alama umetenza ni moke meke shopping yo Masaku nikenda to empower ndo maito economically ando maito namo alama okite kumanza twa ingale mbola ona alama Masaku tutwa ingale tesovete ndo evinda ye ya Christmas nibembe wena maondo maingi tena ngai atutethie tukile mwaka tibamwe ngai niethe na nyu embwe na Christmas zeo na mwaka mwa muse. Ino ni Mutongoi TV.
Bonanza. Wewe ndiwe Mungu wa kuogopewa. Lene manye Yesu ndwe mwenda desya wa Nundu wa gagawe mo Aingi maitona tuhembwa nae Wilia we